Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nakabenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but she's pa percent ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka major house kedai ka Times of India. Dia nang tu kita di YouTubers. Dia ndai kini ki kalau organize media houses ye ki tu shwa ki bala kum ka Times of India ka bala ahi da ka definition description yang medias crime prone bakin hap pan cuba haka court of law ki kita ki crime ki ba lajuja ha khansor Menteri Ketenat jengok kai perthai ke Sarkar Jela ba polling do akhandai tarik ujul liu arjar persen ulai thu ba Ketenat Pulit keladap ban register ya ke e jahar bela mudui persya ikilat perthai khubor na rithor kamtam e ekalat perthai khubor Times of India ba ya ki YouTubers ki ba kentho da ka ba penbut nam sniu ya ke Jela Meghalaya halo ka jing yap jong raja rugvanchi hakashnong sora hakajing kran ba kilat perthai khubor uba pol ulai thu Bakatana jengok kai perthai kala thong shwa san phongot ki tourist bodies hagi chaka ki bakham thnam ba ka jingli ka jing kinong jengok kai perthai kalau ka sini ke ba ai relief yang ini pun ke Sarkar adin ba ke state investigation team kala la ban crack dia kini ka case ke bede bat ke jing ja bat ke jing klatno jong unyo we tourist wa Ketenggu Raja Ragu Waceri Balawan bat ke tengah Jong de ki kadai kejing pengalakan adu men asni bagi don ke confidence kejing la jong ke state police de kejing la ke jongki tolong aki bebun di benta ke beningkong ban lap ya ke bet jong ni raja New Raja ya ubah kami jom ki kira kena ba di feel nama lim simlam dari lalap met jom dah kejing rap lang jong ki nong song song kejing don lang jong kini ki association jong ki mountaineers nang ta State Disaster Response Force, National Disaster Response Force, ke Dorbashnong Sora, West Giant Hills Mountaineering Club, ke District Administration, buat ki perlu nak media. Dia jing la ke jini ban krak ya ke case ke pi ya ke jing tibet ya ke professionalism jong ke state police. Ke paar kalau donru hakini kendiat nadu pasang ke case ke media trial ke pemut ba ke khamtam i katuk ani ki channel jong ke national media ki balapen but nam bat penbut teng pejak buram yang ni ke Jela ke jongi bat ban pensyet ru ki pat ba kin le persya pat ketakti yakinon Meghalaya dan dari ni ke jingla bat berat jongi ke case ke attention mentah kalau ke pai sakini pada ke case jong ke contract killing la IY dan penyiap biau liu brio but ke main accused hangi kani ke sonam kalalet daladi ban saranda ban IT no eladi Nanganj Police Station Gazipur District UP haka kendai terik mentau 9 Jun de kat kum ki interrogation ya borok kini ki belasah kem ka ni ka sonam kadang ka ba mar directly kalau involved maka haka jing penyap yo tengah jongka bat ba kadon ke constant contact ke contact berabur but kini pelah syak accused borok dia ke nakaliang juga police department kalau jong kani ke penbut 6
but jing bentuk berai ke jela ke jongi ila file libat police department yaki FIR but kumjuk ru ingin move illegally na benda borok kini ki media houses kiba bat ki channel kiba long responsible ban penjak buram ban ong ban kenok ba ke media kalong crime prone kani ka de ki jinja ka 4 juta ruiru kesin bagi turis kita takti haka jela ka jongi bat haka thain seorang ka nitip ba ka tourism ka de ka liangjan pada ketika than kumanga ong de kuwe kesini kalau kuwe berperhat ba ki breu kin jat ika pliang ka ba saya ki di haka jigi dei bat ki steps ki ba kin training ni syakmat kidan ki biang ki jikli ba balai itu ki sijor ki iklam a ki guide man ki homestay but man ki tourist destination ki dan ki guide hendrai ka jing sakri jong ki kalong voluntary ki breu ki ba pan ki guide ki yo kini ki arngut ki lakentat ban shem ya ka service jong ki guide bat nak tak daw ngimla ban penbor di kadon ru ka jing keli ba balai ingin penbiang ye ki CCTVs mentah jan borok ki homestay ki don ye ki CCTVs ki ini ki property pada jong ka sarkar Meghalaya kini ka don rupa ye ki CCTV kanrai ka than seorang borok koi kare ka ba he bayar ba but kan long ru ka invasion ya ke privacy jo ki brio larani bu CCTV aman la ka jaka choka dan ki ong ba balai ngim penbiang Pulit laragi polis na East Khasi Hills baro ki shong dot hasora batla stem dot tak khaki kat nunggu usures batang teriak balai cakap kata jaka ladang ibu CCTV kat sebalai kita ki kapul ki balai nunggu kin re na kita mat na kin lek no te kini ki practical realities Henry ya ka jimpen bah ya ka tourism sector ke industry ginang ele ginang upscale susu ya ki niki standard operating procedures ki jongi but there's always room for improvement gini ai pen bah gini ele mentawan pen bah ya ki niki SOPs ki jongi standard operating procedures jongi ginang pen bah susu ki Henry ha kan ni ga case kamdei ba Meghalaya ka jak puram dai ke pamda ba ke state jongi la pen sai sabar along sai kedar ba ke Meghalaya kalong ke basingan kalong parlok bati tourist dai la ki tourist hi ki criminal te ngin kumnong in yada kata no they should have just remained indoor boleh kenuan sini ke ba media house kedai ke Times of India di nang tu kita di YouTubers di ndai kini ki kalau organize media houses ye kitu shwa ki pala kum ka Times of India ke pala ahi da definition description yang medias crime prone bakin hap pan cuba aga court of law ki kita ki crime ki ba lajuja ha khaisa ka ba lingo kalong ba kinong late nang wan kila nang bun cucu ladapi late entah seseorang pinlap bikin nang kambun cucu dimenta kasih bakal mi kini kubur tadi expect bak kanang football kanang jur cucu memdai tang bani don gaji perkat mereka ngelayat sakmat group ban advertise nak benda bantung yang ini tourist bodies dia haka first phase hintung sanpongon di bat di babun nak ni kinong shwa haki area kepada density jong ka jing wan ki tourist khamjur kabumut kithan kumga sora Shillong Dauki Pomyam kita explore. From the hills of the east, a new voice rises. Hello Meghalaya, our state's first ever OTT platform streaming stories, music and dreams. From folklore to films, beats to breakthroughs, this is where culture meets creativity. Discover award-winning talents, breakthrough creators, and untold stories that deserves to be seen.
from soulful podcasts to live streams and dreamers. This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here.